Sanibonani guys, welcome to Khanyile Academy. Kule video sizokwenza ama-examples wama-trig ratios. Siswela kule video le edlulile. So, njengoba bengichazile kuma-trig ratios ukuthi i-trig ratio ewusine ichaza ukuthi uthatha i-opposite angle uyidivide nge-hypotenuse. Ewucos uthatha i-adjacent side ulidivide nge-hypotenuse side. Ewutan uthatha i-opposite side ulidivide nge-adjacent side. So ukubaluleka kwama-trig ratios asisiza uma ngabe sinikezwe izinto eziyi-two, either ama-side awu-two or i-angle neside, ukuthi sithole lawa amanye ama-details, ukuthi sithole lawa amanye ama-side or lawa amanye ama-angles. Okay, so kule instance lesinikezwe i-triangle eno-1 no-2 no-theta. So kule video le mangabe sisolva lesibalo sizobuka ukuthi i-angle yethu ikuphi. I-angle yethu ilana, ebese ama-values esinawo i-value e-opposite to le angle yethu bese sibe ne-value e-hypotenuse. So mangabe sibuka kuma-trig ratios ethu sifaka utheta lana, utheta lana, sizobona ukuthi i-trig ratio ezosisebenzela usine ngoba sine-opposite value bese sibe ne-hypotenuse value ukuze sizokhona ukuthola le angle ukuthi iwubani. Okay, so sizothi sin theta is equal to opposite oku-1, opposite to le angle, bese kube i-hypotenuse. Hypotenuse siyibona ngokuthi i-opposite to le angle le ewu-90 degrees, ihlezi ubo-90 degrees if lokhu kuyi-hypotenuse. So soba no-1 ne-hypotenuse ewu-2, ebese sesi-transpose siwelisa lo sine simletha ngalana, sizoba nento ethi utheta ulingana no sine inverse 1/2. So ukuze ukwazi ukwenza usine inverse ngecalculator, uzothatha i-calculator yakho ucofe u-shift bese ucofa usine, uzothola-ke lo sine inverse. Mase usufaka lo 1/2 bese uthola ukuthi utheta ulingana no-30 degrees. Ngoba i-angle sesinayo chaza ukuthi le side leli sesingalibala nalo sisebenzisa ama-trig ratios. So into esizoyenza sizothi ngoba sine-angle ne-hypotenuse no-opposite, so singasebenzisa u-cos. So sizothi cos 30 is equal to u-adjacent lo esimfunayo divided by i-hypotenuse. Ma okuzoba u-adjacent ulingana no-2 times cos 30. Sizo-cross multiply bese sisala no-adjacent is equal to 2 times cos 30. Bese i-answer esiyitholayo sizothola ukuthi u-adjacent u-√3, bese-ke sesifaka u-√3 lana. Bese sesiyadlula siye kwesibalo sesibili. Nalana sinama-side awu-2, ama-angle asinawo. Utheta asivele simbeke nobe khona la, noba besigambeka la phezulu. Ne-opposite sibe ne-adjacent la. Shuthi kumele sisebenzise u-tan ngoba kuma-trig ratios zethu i-trig ratio esebenzisa u-opposite over adjacent u-tan. So sizothi tan theta is equal to opposite eku-1 over adjacent eku-1. Shuthi sizoba no theta is equal to tan inverse
1 over 1. Shuthi sizothola utitha is equal to tan inverse 1 over 1 ukuze u-45 degrees. Oshuthi utitha wethu sesinaye u-45 degrees. Bese masifuna i-hypotenuse sinayi opposite sinayi adjacent. So singasebenzisa u-cos, singasebenzisa u-sin, singasebenzisa u-tan. Kodwa asisebenzise u-sin sothi sin 45 degrees is equal to opposite eku-1 over hypotenuse. Shuthi i-hypotenuse yethu izobe ilingana no-1 over sin 45 okuzosinikeza u-root 2 uma ngabe sikufaka ku-calculator konke lokhu. Ebese siza kule example lena. Kule example sinikezwe i-angle ewu-60 neside eli-adjacent to le angle ukuthi ku-1. So into esizoyenza la ngoba sino-adjacent singasebenzisa u-tan noma sisebenzise u-cos ngoba sino-adjacent. So uma sisebenzisa u-cos sizothi cos 60 degrees is equal to adjacent eku-1 over hypotenuse. Shuthi i-hypotenuse izoba u-1 over cos 60 okuzosikhiphela 2. Bese sibuye shuthi hypotenuse yethu iwu-2. Bese sibuye sizofuna le side leli singasebenzisa u-tan noma u-sin ngoba uma sisebenzisa u-tan u-opposite over adjacent, u-sin u-opposite over hypotenuse. So singasebenzisa noma kuphi. Uma sisebenzisa u-tan sizothi tan 60 degrees is equal to opposite over adjacent ekuwukuthi opposite sizomthola elingana no-root 3. Uma ngabe uyithandile le video bengisacela uklikhe i-like and subscribe button. If unombono une-comment ungayishiya kuma-comments.